Om Swastiastu. Ring video puniki titiang jagi nelatarang sapunapi ritar kale titiang ngamargiang pepelajaran ring kelas 12 MIPA 3 materi gancaran Bali modern utawi cerpen. Sedurung jadwalnya nerau, titiang nge-share LKPD modul lan link media pembelajaran ring WA group taler ring Google Classroom. Pangde alit-alite presiden mendownload tur ngelajahin materi punike sedereng jadwalnya nerau. Risampune jadwal pepelajaran sampun rauh, guru mengawali dengan salam, kemudian mengucapkan doa, taler menyampaikan tujuan pepelajaran lan materi sane kepelajaran rahinane mangkin. Usan para siswa merespon salam guru, taler guru ngiringan para siswa ngeranjing ring link Zoom meeting. Siki-siki para siswa mulai masuk ke room Zoom meeting. Nah, sapunapi pemargin pepelajaran ring Zoom meeting durus biar sayang. Enggih para siswa sarang sami, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sapunapi gatre becik. Becik, Bu. Nggih, astun kare sami keadaan becik-becik nggih ya diastun mangkin kantun pandemi nanging nenten ngirangin semangat para siswa sarang sami belajar. Ya diastun daring, ya diastun nenten ngalah kuota, ya diastun terbatas gerak kita, nanging alit-alite tetap semangat. Nah, rainane mangkin Ibu jagi nelatarang materi indik gancaran. Ya, jadi tentang gancaran Mali modern cerpen. Rainane Dibi, Ibu sampun nge-share modul LKPD lan link media pembelajaran ring WA group. Sampun kewaca nih ke? Sampun. Sampun. Nah, napi kompetensi dasar sani kepelajahin ring materi gancaran puniki. Oke, jadi kompetensi dasar sani kepelajaran ring rahinane mangkin menganalisis lan menanggapi teks gancaran Bali modern, gancaran Bali tradisional, itiase, beraksara Bali lan berhuruf Latin, kemudian memproduksi gancaran. Indikatornya nike, saneka pertama menanggapi isi teks gancaran Bali modern sane merupa cerpen, kemudian menganalisis unsur intrinsik lan ekstrinsik gancaran Bali modern sane merupa cerpen, taler memproduksi naskah gancaran Bali modern sane merupa cerpen. Sedurung ngelanturang ring materi, Ibu jagi mataken dumun sire sane taen memace cerpen. Yang taen, Bu. Memace cerpen? Yang taen, Bu. Yunita. Senang Yunita memaca cerpen? Kadang-kadang suka, Bu. Biasanya Yunita nih ke maca cerpen berbahasa napi? Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Pasti alit-alit tenten memaca cerpen bahasa Bali nggih. Minat tenuning bentuk nyanyi nggih. Kalian tahu nggak? Ini cerpen bahasa Bali nike pada sekadit cerpen bahasa Indonesia, bentuknya juga sama. Nah, nanging nike agak jarang beredar di pasaran. Biasanya nih ring perpustakaan utawi ring toko-toko buku nike akehan cerpen sane bahasa Indonesia. Yunita biasanya nih cerpen napi nike sane kewacan yang paling favorit biasanya napi? Cerpen Tentang napi percintaan, pendidikan atau mungkin kehidupan sosial yang lebih menarik ini biasanya tentang napi.
Tentang cerita anak SMA, Bu. Oh, genten tentang percintaan pasti nggih kehidupan remaja yang ditampilkan itu biasanya lebih menarik untuk anak-anak seumuran alit-alite kadinike. Napi irage ngewacen cerpen nike. Patut irage senang ngewacen cerpen utamanya nih cerpen sane membahas Bali. Nggih, mangde irage uning seluir kesusastraan Bali punike. Kadi makin kan alit-alite nenten uning tentawang bahwa ada cerpen berbahasa Bali tenune. Coba iya buka-buka malih YouTube nike kemudian Google ring koran-koran nike wenten cerpen berbahasa Bali. Nah, cerpen nike bentuknya lebih sederhana daripada novel. Nggih. Nggih, Ibu lanturang ke materi. Om Swastiastu, metemu malih sarang titiang seni Diana ring pelajaran basa Bali. Lainane makin titiang jagi nelatarang indik gancaran. Kompetensi dasarnya nih ring pengetahuan inggih punika menganalisis dan menanggapi teks gancaran Bali modern dan gancaran Bali tradisional beraksara Bali lan berhuruf Latin. Kalitit tain memaca cerpen basa Bali. Gancaran nike wenten kekalih inggih punika gancaran Bali modern gancaran Bali tradisional. Gancaran Bali modern nike merupakan cerpen, novel lan drama. Ring video ini khusus membahas indik cerpen utawi cerita pendek utawi satwa bawa utawi cerita cendet. Napi nike cerpen? Cerpen talar ke bawah cerita cendet utawi satwa bawa utawi cerita pendek. Cerpen inggih punika karya sastra sane merupa wangun gancaran utawi prosa. Sane pemargian ceritanya ne cutet, sane nyeritayang indik kewentenan kehuripan imanuse ring jagate puniki. Untuk pemargian cerita, sane medageng wicara-wicara utawi konflik utawi insiden sane kejangkepen ring sajeroning pengawit cerita. Nyantos ring kepenguntat cerita. Cerpen puniki ring sajeroning dagingnya ne kekepah antuk kalih unsur inggih punika unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik inggih punika taler kebaos wangun jeroning. Wangun sane dados piranti keanggen ngewangun karya sastra minangkadi tema, alur, tokoh lan penokohan, insiden, latar, lan pitekat utawi pesan moral. Napi nike tema? Tema inggih punika untang pikayunan utawi ide pokok sanekat latarang oleh sang kawi utawi pengarang ring sajeroning karya sastra. Tema punika dados merupa sosial, percintaan, pendidikan, nasionalisme, miwastane liyanan. Alur utawi lelinihan cerita. Pemargi cerita saking pengawit cerita nyantos wenten wicara-wicara utawi konflik sane kejangkepin antuk pemuntat cerita. Kapertama wenten paletan pemungkah utawi tahapan perkenalan. Kaping kalih wenten paletan medalnyane wicara utawi peningkatan konflik. Kaping 3 wenten paletan nincapang wicara utawi tahapan peningkatan konflik. Kaping 4 wenten paletan klimaks utawi tahapan puncak klimaks. Taler kaping 5 wenten paletan penyidap utawi tahapan penyelesaian. Alur wenten tetiga inggih punika alur maju, alur mundur, lan alur gabungan. Tokoh lan penokohan inggih punika manusia utawi ing beburon sane pinake pragina utawi tokoh sane kaceritayang ring sajeroning karya sastra oleh sang kawi kewastanin tokoh. Karakter utawi sifat sane kegambarang utawi diperankan saking tokoh punika kewastanin penokohan. Insiden inggih punika wicara-wicara sane membuat sane merupa konflik. Ring pemargin karya sastra sane kaceritayang oleh sang kawi ring sajeroning karya sastrane inggih punika kewastanin insiden. Setting utawi latar inggih punika genah utawi galah pemargin edan cerita sane kaceritayang ring sajeroning karya sastra.
Latar utawi setting nike wonten ketiga inggih punika waktu, tempat lan suasana. Kaping 4 wonten piteket utawi pesan moral inggih punika pepesan sane kekawi oleh pengawi sane dahat membuat ring kehuripan. Sampun melajahin unsur intrinsik kelantura malih unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik talar kabaos wangun jabe. Unsur ekstrinsik inggih punika wangun-wangun sane wonten saking jabe karya sastra utawi di luar karya sastra. Nanging kantun maduwe iusan wewangun lan sistem organisasi karya sastra punika. Tadi pertama wonten biografi pengarang, kemudian jumlah halaman lan penerbit, kaping 4 wonten nilai-nilai sane wonten minangka nilai sosial, nilai religius, nilai kepahlawanan, miwa sane liyanan. Ampun, buka LKPD. Nah, mungkin coba wacen dumun cerpen umah punika. Sane preside ngewantu ngewacen cerpen umah punika. Coba Aditya dibantu dumun Aditya. Dibaca Bu ya? Nggih, coba baca dumun. Contoh cerpen nike. Wonten cerpen umah. Ada sampun sami maduwe contoh cerpen nike reng LKPD. Indayang wacen dumun. Umah utawi Ideka Raka Kusuma. Ya, pengawinya sire. Guru Gus Ideka Raka Kusuma. Idewe Komang. Sire? Oh, Dewa Komang. Idewa Komang Raka Kusuma. Oke, Idewe Komang Raka Kusuma. Coba Raka alang maca, Kusuma. Dit. Ibu. Guru Gusti Sukedana ngeranjing ke tengah kelas. Alon-alon, Dit. Garis itu ganti gambar. Adi mas 9 suar suwir, ada mas 9 gendang gending. 15 menit subuh liwat, gede wiredana nu metaken nu nataken jabut nelek tekang buku gambar ane makebat dur mejane. 5. Jadi maksudnya kadi niki. Jadi gede wiredana nike kan kanikain gambar oleh gurunya nih. Nggih, kanikain gambar, nanging dia bengong. Nenten uning sane napi sane pacang ke gambar. Wani potlotnya nih wantah ke gisange mantan. Timpal-timpalnya nih sampun giat gambar. Enten wenten Bapak guru ring dalam kelas. Kadi nike diceritakan nggih. Jadi kantun bengong ragane durung ngawit gambar. Kadi nike. Lanturang Metriana. Jadi biar terbuka dumun napi kentennya nih gambaran saking cerpen punika. Coba lanturang Metriana. Berarti Niki di mana latarnya Niki? Di sekolah. Di mana? Di ruang kelas. Oke, Dian di mana Niki latarnya berarti? Ruang kelas. Oh, di ruang kelas, Bu. Di ruang kelas utawi ring sekolah. Ih, lanturang Metriana. Uli mara lakar ngawitin gambar, ada pangduang dase iya ngeraos di kanah buka keto. Sing asena peliatne nerawang sawang. Sing asena masih merawat di kanahne unduk ane ngeranang iya kanti sing lah umah. Pecakne iya sugih, umahne linggah tur melah gati. Mobil ane celap-celap sing umahne. Tur ada tumpangine nyabran mas sekolah liune tetelu. Mobile ento makejang gelah bapane. Sakewala lacur, uli sekat iya nganjak kelas 2 SD bapane memotoh. Sekancan pelalian, sekancan togel ubere. Ane pinih nyakitin kenehe, bapane bebotoh loh. Yen pangkude kaden subuh bapane nganten palas, saget aja anak uli Badung. Saget aja anak uli Tabanan, saget aja anak uli Jember. Saget aja anak uli Sasak. Cutet aja anak uli idah-idah. Konden buen ngelah mitra dini ditu. Mirip sing sida nanang sakit ati, atiban ane liwat, memene nuturin bapane sampun boleh ngwacen cerpen umah punike. Mangken coba wacen lumun krune sane wentan ring LKPD 1 nike. Rarah artosnya nih. Ibu share screen lumun LKPD-nya, alit-alitnya buka LKPD-nya. Nah,
Sampun cingaken ring layarnya nih. Sampun. Metriana, sampun cingaken ring layar. Durung, Bu. Durung, Dinda pantun loading Loading, ye. Bu. Durung, Bu. Loading, Bu. Ye. Sampun, Bu. Sampun nggih. Mangkin coba kentenang. Wacen napi artos-artosnya nggih rike wenten ngeranjing, medalang, sapatilar, memotoh, metampet-tampet enten kerunane. Nah, mungkin lantur buka mikrofonnya siresane preside nyawis napi artosnya nih nomor 1 nike. Coba. Yang, Bu. Sire nike wacan namanya nih numun nggih. Sebutkan namanya nih Ibu Pacang ranjingan ke daftar nilai. Asane di Yang, Bu. nggih, sire. Triana, Yang, Bu. Triana. Makin dumun. Ranjing, medalang, sapetilar. Ibu tunjuk mantan nggih. Coba semare yoga. Napi ngeranjing semare? Masuk, Bu. Ngeranjing nggih, masuk. Bapak guru ngeranjing ke kelas. Kan kentan lengkarnya nih nggih. Jadi artosnya nih ring bahasa Indonesia masuk. Bahasa Balenya napi? Bahasa andapnya nih? Anjing. Mecelap. Nggih, mecelap. Nggih. Anturang nomor kalih, siresane preside. Mia, coba Mia. Sane kaping kalih medalang tuh keluar, Bu. Medal nih Keluar. nggih utawi Pesu. pesu. Nggih, becik. Anturang kaping 3. Anggi. Preside Anggi. Ya, Bu. Napi nih Sapatilar, artinya sepertinya. sepetilar. Metilar nike megedi. Kalau sepetilar Sepeninggalan. napi? Sepeninggalan. Yes, sepeninggal utawi risampun megedi atau setelah pergi. Kenten jantan atasnya nggih. Jadi sepetilar Bapak guru, jadi setelah Bapak gurunya pergi. Nggih, ampun. Lanturang. Putri. Komang Putri nomor 4. Presiden. Mamotong, Napi? mamotong. Nggih, memotong niku napi artosnya nih Putri? Majudi utawi mepalian. Nggih, mejudi utawi mepelalianan. Taen Putri ningakin anak memotoh? Taen, biasanya memotoh napi? Maceki, Bu. Menceki niku memotoh nggih. Nggih, lantaran nomor 5 nih kan napi? Sastra? Tampet-tampet, Bu. Metampet-tampet. Napi metampet-tampet sastra? Uning metampet-tampet. Memene gede wirodane metampet-tampet. Siresane presiden wantu. Api metampet-tampet. Sire nike? Gusti Ayu. Gusti Ayu. Napi metampet-tampet kira-kira? Gampil-gampil. Nggih, gampil. Yakti nike nggih gampil-gampilange bajone jagi megedi. Karena kan tundunge sareng kurenannya nih memene gede wirodane nike metampet-tampet. Nggih, selanturnya nih LKPD 1 nike di bawahnya wenten alit-alite menganalisis mungkin. Cire sane preside nguni ngayang makin kenten numun Ibu share screen numun LKPD-nya mangdeten bingung alit-alite. Sampun alit-alit mewacen cerpen sane memerdu umah punika indaya nggih. Napi daging cerpen umah punika napi daging nyani.
Ibu tunjuk satria. Nggih, satria sampun iwau mirengang semeton nyane memace cerpen lan sampun uning artos-artos kerune-kerune sanes suka haring cerpen punika. Mangkin simpulang. Napi daging cerpen umah punika satria. Inggih daging cerpen memburde umah punike nyertayang indek kehidupan sisi sani mewaste Gede Wiredana Terus, sani nenten madue umah lan terus. keluarganya broken home tur sani membuat Gede Wiredana gelisah lan sedih Oh, itu. kenten. Nggih, becik pisan nggih. Jadi broken home ya Satria ya. Jadi napi keraos nian bahasa Bali nggih kehidupan rumah tangganya nike nggih meme sareng bapaknya nih nenten adung. Kenten nggih. Nenten adung dados nyane Wiredana niki terlantar jadinya nggih dia konflik batin, sedih dia di hatinya. Duaning ragane dados korban itu kan orang tuanya yang sebenarnya yang bertikai nggih. Jadi Gede Wiredana niki yang bingung sampai dia ngayah ngungsi di rumahnya Sagung Dwi Payani kan disekolahkan oleh keluarganya Sagung Dwi Payani. Jadi becik pisan nggih. Satria nike sampun nguning ayang ring para semeton sareng sami bahwa cerpen punike mendaging kehidupannya Gede Wiredana yang kehidupan orang tuanya nike kacau nggih broken home dia di rumahnya meme lan bapaknya nenten adung nggih. Kemudian manut Satria becik nike daging cerpen punike Satria artinya kenten Satria nike seneng ngewacen cerpen nike aluh ngartiang alurnya jelas napi berbelat-belit sapunapi coba sampaikan Priki punapi kesan Satria nike ritat kale ngewacen cerpen punike Yening alur nike becik Bu alurnya karena bagus. menjelaskan Okay. kehidupan sosial Bu. Nggih, jadi realistis nggih ceritanya nggih, realistis. Iya, Jadi sering kita jumpai ring masyarakat. Cerita Yesus. sekali ini kan banyak ada di masyarakat nggih. Ketika orang tuanya kemudian bertengkar, anaknya lah yang menjadi korban, ujung-ujungnya sekolahnya yang terlantar kadinike. Ini kan ini kan cerita fiksi yang diangkat dari kisah nyata, kisah masyarakat nggih. Di sekitar kita sering kita jumpai cerita seperti niki. Itu mungkin yang membuat Satria itu menarik. Kenten cerita niki menarik untuk dibaca oleh Satria dan alit-alit sareng sami. Jadi alurnya, bahasanya juga gampang dimengerti nggih Satria nggih. Nenten nganggen bahasa alus pisan, kenten aluh ngartiang bahasanya nih. Kenten Satria? Iya Bu. Nggih, ampun. Selanjutnya nih, makin menganalisis unsur intrinsik lan unsur ekstrinsiknya nih. Sanika pertama, temanya nih napi nih ke Indayang Dian. Mana Dian nggih? Yang Bu. Dian, nggih hidupin kameranya Dian. Manut Dian, yang mana Iya, yang Bu. paling umum saking cerpen puniki Temanya tuh broken home, Bu. sosial, karena mengangkat kehidupan masyarakat umum ya. Dian kan pernah nggak di sekitar Dian memperhatikan ada cerita yang mirip dengan cerpen itu? Ten Bu, di sini rukun-rukun aja Bu. Di sini rukun-rukun aja. Nggih. Dia berarti ada di lingkungan yang bagus nih. Iya Bu. Jadi temanya nih ke sosial nggih. Selanjutnya nih setelah tema wenten api nih ke? Selanjutnya setelah tema wenten api? Alur. Alur. Alur nggih, tema wow alur. Siresane bisa ngewantu indek alur. Lia presiden ya. Nganggen alur napi kira-kira Lia? Alur mundur. Alur mundur. Napi mawinan Lia nike maosan nike nganggen alur mundur. Kerana nyeritayang inde punapi mawinan Gede Wiredana sebelum nonton medue umah. Napi Lia? Kerana nyeritayang inde punapi mawinan Gede Wiredana sane nenten medue umah. Nggih, napi mawinan Gede Wiredana nenten menduwe umah. Jadi pengawi nike menceritakan sanes sampun liwat nggih masa lalunya Gede Wiredana diceritakan. Kenten dados Gede Wiredana niki
Enten presiden gambar duaning ragane kantun ngenehang unduke sane sampun liwat. Liwat. Nggih. Cek nggih liya ampun. Selanturnya nih napi malih nika unsur intrinsik lan intrinsikane sane ke analisis. Tokoh. Tokoh sire sane presiden ngewantu mahas unsur intrinsik tokoh nike. Coba dianalisis isinya. Metriana, nggih Metriana, durus. Tokohnya sira manten. Tokohnya sira manten. Tokohnya Pak Guru Gusti Sukedane, Nyoman Terus Antara, Gede Wiredane, Memene Gede Wiredane, bapaknya Gede Wiredane, Biang Sagung Wipayani sama Sagung Wipayani. oh kenten nggih, becik nggih sami nika tokoh sane keceritayang ring cerpen nike sampun keuningin oleh Metriana. Mungkin coba sebutkan satu penokohan manten. Tokoh sire manten dados, napi karakter yang digambarkan saking tokoh punika. Bapaknya Gede Wiredane, dia Nggih. galak, egois, keras kepala. Galak, egois, keras kepala. Minap kenten nggih sane digambarkan oleh tokoh bapak puniki. Jadi bapak puniki egois karena amun teu raine sakit sareng kurnane nggih. Aditya ketawa dia. Egois katanya Dit, bapaknya Gede Wiredane egois kok nih Dit. Jadi menceritakan kehidupan bapaknya Gede Wiredane niki beboto nggih egois nenten mentingang kepentingan piana. Padahal karena egois nike jadinya Gede Wiredane niki terlantar nggih. Sekolahnya terganggu, darusnya nih piana niki Gede Wiredane niki nyantos ngungsi ke Gerieuh ke Siman. Nggih Metriana ya. Jadi tokoh niki adalah nggih nenten kenapi. Yuda Indayang napi piteket sane kesampaian ring cerpen punike. Manut Yuda napi. Apa buka aja kamera Nggih. ya. Nggih Bu, seksema untuk kalah sane katunjuk titiang oleh Bu Guru. Piteket sane mamurde umah idewa kadek Raka Kusuma inggih punika amanat nyane orang tua harus bertanggung jawab teken kurnan lan pianak. Menyayangi utawi menjaga keluarganya nih. Lan tendados memotoh judi utawi memotoh anak lo. Mangde anak lan keluarga tendados korban broken home. Pas sekali nih Yuda nih, pas sekali nih ke kentennya nih. Piteketnya nih becik sekali yang disampaikan oleh Yuda nih. Jadi piteketnya nih ke irage apalagi dados laki-laki nih. Irage pindah ke bapak itu kepala keluarga nih ke patut tanggung jawab tekening keluarga nenten dados memotoh kayak kali nih ke mangde dan keluarga yang menjadi sasarannya nih pasti nih ke. Bisa kalian Nike bayangkan nanti ketika kalian dewasa nanti punya keluarga. Ini kalian Nike memotoh, menjudi bukan hanya diri kalian saja yang rugi, tetapi juga keluarga. Ya, keluarga menjadi broken home, anak-anak menjadi terlantar. Kenten juga yang istri-istri Niki yang akan menjadi ibu, mangde lantur masuk sekolah, yening kan lantur masuk sekolah, pasti alit-alitnya nenten medue pekarian. Tidak bisa kalian menghasilkan uang. Otomatis hidup kalian itu akan tergantung dengan suami. Jika seperti itu kejadiannya, rumah tangga kalian seperti ini keadaannya, pasti ini akan memperkeruh suasana. Tadi niki nggih. Jadi niki adalah pesan moral, pesan bagi kita semua, baik yang istri, baik yang lanang. Kalian ini adalah calon orang tua. Nggih nantinya mangde nenten sekadi bapane Gede Wiredane. Nggih, ane sane calon ibu masih gitu mangde nenten sekadi ibunya, mangde tamat sekolah. Ade niku. Nggih, sareng sami duaning sampun niku LKPD 1 niku sampun irage bahas riki wenten makin sane takenang. Sedurung ibu lantur. Sampun ratas uning inde unsur nggih ada aliti sana sami duaning nenten wenten sane takena inde unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi malih jebos durus kalian nike lanturang ring LKPD kalih nggih makarya cerpen antuk bahasa sendiri-sendiri nggih. Boleh kalian mengangkat masalah sosial ados.
percintaan dados, pendidikan dados, budaya juga dados. Singkat manten nggih. Yang penting wonten unsur intrinsik lan wonten unsur ekstrinsik sane iwau sampun ketelatarang. Nggih. Malih jebos yening sampun alit-alite usaha nike mengerjakan LKPD 2 nike raris unggah ring kantong tugas Google Classroom. Nggih, Ibu sampun nyiagayan rike genah upload tugasnya nih. Tulisannya becik dados, ketik dados, elingang medaging nama, nomor lan kelas. Nggih, nike untuk tugasnya nih. Pun tugas puniki dados kekirim nyantos minggu depan. Nggih. Selanturnya nih, indik pepelajaran puniki duaning sampun, pekarya LKPD sampun, nelatarang sampun, diskusi sampun, yening terwenten manglisane metaken mangkin ibu metaken. Nggih. Oke metaken ring alit-alite sarang sami. Terus alit-alite mute dumun sami, mangdeten uyut, mangkin ibu tunjuk nggih. Ibu tunjuk, mangde wenten nilai masuk liki. Tadi sampun, siki-siki sampun latarang. Mangkin sane durung, nggih. Sire sane presiden latarang napi nike cerpen. Sinta presiden? Yang, Bu. Udah? Sire sane ngeraosi wau, Yuda nggih? Nggih Yuda Bu. Nggih, coba Yuda, Sire Yuda Cerpen inggih punika karya sastra sane marupa wangun gancaran utawi prosa sane pamargen ceritanyane sutet sane nyeritayang indek kawentenan kahuripan manusia ring jagate puniki antuk pamargen cerita sane madaging wicara utawi komplek utawi insiden sane Unsur kajang intrinsik kepin ring cerpen inggih sajeroning punika pangawi cerita wangun sane baos sane dados piranti keanggen wangun kriya sastra punika minangkadi tema, alur, latar, tokoh lan penokohan, kemudian insiden lan piteket. nggih, pas nggih Yunita nggih. Jadi unsur intrinsik nike unsur sane wonten ring jero, ring dalam karya sastra minangkadi tema, insiden, alur, kemudian setting, wonten napi piteket dan nggih. Kemudian unsur ekstrinsiknya nih napi mantan. Coba Metriana. Ya Bu, unsur ekstrinsik. Unsur sane Napi nike unsur ekstrinsik. Presiden Metriana. Ibu, unsur sane unsur dari luarnya, dari luar cerita. Nggih, napi manten unsur ekstrinsik? Pengarang, gitu ya juga. Napi. Pengarang, Nggih, unsur ekstrinsik nike nilai-nilainya. Nggih, jadi unsur ekstrinsik nike unsur sane wonten ring jabe karya sastra atau di luar karya sastra. Nggih, unsur ekstrinsik nike minangkadi biografi pengarang, jumlah halaman, penerbitnya sire, kemudian wonten nilai sane wonten. Nggih. Nggih, sampun sami nike tatas uning indek tegas cerpen sampun, kemudian unsur intrinsik sampun, unsur ekstrinsik sampun. Mangkin sire sane bisa nyutetang utawi nyimpulang napi pepelajahane sane kepelajahan rahinane mangkin. Gusti Ayu, Presiden nyutetang menyimpulkan napi manten kepelajahan rahinane mangkin. Cutet manten napi. Sane kepelajahan rahinane mangkin napi. Cerpen Bu. Nggih, cerpen. Kesimpulannya tapi cerpen ke unsur-unsurnya nih napi. Cerpen inggih punika satu bawa utawi cerita pendek. Sane marupa wangun gancaran utawi prosa. Wenten unsur-unsur cerpen. Kekepah dados kalih inggih punika unsur intrinsik, tema, tokoh lan penokohan, alur, latar utawi setting, insiden, miwah piteket. Sane kaping kalih unsur ekstrinsik minangkadi autobiografi,
autobiografi pengarang, jumlah halaman, lan taler nilai-nilai sani wenten di sejeroning cerpen punika. Inggih, sampun nggih Lia sampun nyotetang pepelajahane rahinane mangkin. Jadi iraga mangkin melajahin indik cerpen punika soro gancaran Bali modern saning merupa prosa. Cerpen taler kebawa satu bawa atau cerita pendek. Nggih, cerpen punika madue unsur intrinsik lan madue unsur ekstrinsik. Nggih ada alit sana sami duaning sami sampun uning indik cerpen elingang nike makarya tugas nggih malih jebos usan Zoom puniki mangda alit-alite kenten mengisi absen nggih. Enten sane takena malih? Nenten Bu. Yening nenten Bu. malih netakena. Bu. Rau iriki cukup nyantos deriki manten dumun elingang alit-alite mangde seken melajah nggih. Melajah nyastre coba nike makarya cerpen preside enggak kalian menemukan alurnya pola pikir kalian untuk mengarang berimajinasi. Jadi dados menceritakan tentang diri sendiri, kisah orang juga diangkat dados. Kalian menghayal lah istilahnya, menghayalkan kehidupan seseorang yang kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Enten nggih. Nggih adik-adik sareng sami mangde ten kelas niki galahe duaning sampun galah. Ibu puputang rauh iriki antuk para mesanti elingang alit-alite mangde tetap semangat nggih jaga kesehatan. Mangde preside irage metemu malih ring pepelajahan tatap muka. Nggih. Ibu puputang untuk para masanti dumugi alit-alite sareng sami setarte rahayu kenak rahajeng sehat selalu. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Om. Om Santi Semua nggih. Semua Bu. Nggih. Bu. Disampune wusan ngelaksanaan pepelajahan ring Zoom meeting kelanturang antuk nge-share link absensi ring WA group. Absensi punika kedagingan antuk nama, nomor, kelas, kesimpulan materi sani kepelajahan rainan mangkin taler wenten refleksi. Kadi asa punika pepelajahan ring kelas 12 MIPA 3 titiang ngaturang suksema lan Om Santi 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 Om.